mu ijoro ryo kuwa 31 Gicurasi 2025 amuziza ko yanze ko batahana. Uko niko Asi nawe yavuze. Muziza ko yanze ko batahana. Umwe mu nshuti za hafi za Asina wahaye igihe amakuru yavuze ko kugeza ubu uyu mukobwa yamaze gushyikira ikirego cy'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB arega umugabo w'umunya-Eritrea avuga ko aherutse kumukubita. Amakuru y'ibanze avuga ko aba bombi basanzwe baziranye. Urumva Asina wenyine ubwo yivugiye ko urumva icyo gihe bahuye yanze ko batahana, siko bimeze. Iyo ni version y'inshuti ya hafi y'umuntu ya Asi nyine nk'indaya, ariko noneho nyuma aza kongera kurangiza avuga ko ngo basanzwe baziranye. Kadukomeze turebe. Kuwa 31 Gicurasi 2025 Asina n'uyu mugabo bagiye gusangira bagirana ibihe byiza. Baranajyanye nyine, bari bavanye mu rugo bajyana gusangira, siko bimeze. Icyakora umwuka mubuza kuzamuka ubwo bari mu modoka bataha. Ego. Umwuka mubi uza kuzamuka. Umwuka mubi w'amagambo, ni umwuka mubi uturutse mu kanwa, mu kwaha. Ushobora kuba uturutse mu maguru. Muri komonti reka. Umwuka mubi ushobora kuba uturutse mu maguru, ariko uza ngo barimo barataha. Amakuru avuga ko uyu mugabo yamusabye ko batahana bakagirana ibihe byiza, undi amubera ibamba amusaba ko yamusiga akitahira. Nyuma yo kutanyurwa n'icyemezo cy'uyu mukobwa, uyu mugabo yemeye guhagarara, maze mu gihe Asina yiteguraga kuva mu modoka atungurwa no gukubitwa intambike ngo yamutambitse ibintu bita intambike. Bamuhoye ubusa. Amuhoye ubusa? Numva kazize yari mara wizo champagne cyangwa se akamugo byeragira ngo ntaza kuburyozwa. Ese ashaka kumukuramo? Ashaka kumukuramo. None wamugiye kunywa mugira ngo muri kunywa nzobyase. None se aka gafoto nakakera nakavu, urabona hano yari afite n'utubere duhagaze. Ibyo ni byakera akiri umukobwa. Bya kera turamenya ari ndeki watuzaniye amafoto aheruka tukareba. Kanze mbayiheruka. Naga kigaragara mu bantu. Heruka turebe ko yari akimeze neza cyangwa se nta kintu n'ubundi bafataga. Mwumva bamutimbagurisha ni muri. Naga kigaragara mu bantu. Oya iheruka mbere yuko akubitwa. Ibi byana birasesengura nabyo. Ngiheruka. Iheruka nyine. Guys tap. Bajya kwigana karate bazi. Tap. Niko peruza abanya-Eritrea uzi siporo bakora, uzi ko ari bo ba mbere mu masiganwa y'amagare. None mwe haraburi kimujya kuzikora. Bivuze ngo rero ngakana karamubazi. Sugira ngo yaba ari cyakasuku ntaba yaragikubise. Kasuku namba. Bivuze ngo rero mubaze bikomeye. Umumonko byaye kasuku ko yagukunze nyine ubwo ngubwo yatayemera ukajya umwikubitira. Agozi wazamba barengeye ukakintambika nkakwereka. Atangiye kunci nyuma Jay. Umva muhozana. Nawe rero ndekere Jay wanjye. Wewe aho twaburana no mu rukiko twajyayo. Zavuga tutavuga mwana. Nikorane. Kandi befa. Ngifo rero cyaginze kandi mwakuraze. Yumba agiye live. Jay no wanjye mva. Agiye live kuri Instagram. Nawe mutwaye ndamuguhari. Thank you baby, thank you Ozi, thank you. Dore caca. Mumarire nge nyine. Ngiye kuzakubitwa n'umukobwa utari mama mutwaye. Abahungu bavuka buri munsi. Ayiwe. Tuzaguha imfura yacu. Nafunzemo. Ese Hozi. Yo. Abakobwa b'ikigenzi nge mbona baradevelopye. Mufunze hari.
Aki Wari, wiciye muri usigaye video deki. ejo naguze impeta ibihumbi 20 by'idolari wallahi. Kanze nyibereke. je ugenda uvuga ngo RSCC ngo ni fake mwereke isaha y'ibihumbi 55 naguze. Wana na muntu Patrick yawongeraho ngo usa n'urubingo azajya ahita yumva. Usa n'urubingo ureshya n'urubingo. Uragize ngo n'undi uri guhamagara. Deki iyo foto uyikase muri video. Usa n'urubingo yari muntu. Usa n'urubingo yahita byumva. Uzankoraho. Niyo mpamvu. Kana chachana. Kangwa gift. Yego ratishu. Siwumva sha. Nagnandi. Yewe buranshima mbere. Shani matofaya pe. Ewa. Ureba ahubwo ntureba. Yalala. Thank you kabisa. Thank you kabisa. Ukivuga nimero bahita bidombokeye. Byashoboka. Uwo ngo bagira ngo uwo ngo bazi ngo bahita bayohereza buryo ntago bayohereza we namubonye Theo namwiboneye. Ino nimero ye. Ese naho ntari kuri live. Menye ntawe uri. Wapi nawe. Nawe uri. Rekaze tumuremere. Battery imeze bite se? Agarima yitaba Theo. Yaryamye. Yaryamye. Umuntu ufite nimero ye wo mu Rwanda akamuhamagara bisanzwe byaba ari sawa. Nibyo navuga kandi bari umuntu wabishobora yamuhamagara bisanzwe. Ariko nshaka ko tumuremera kabisa. Nshaka ko Theo tumuremera byanye. Leozi amuhamagare bisanzwe. Nimero yiwe yime kuri WhatsApp umuhamagare. Kaze nyikoherereze. Tuza dakikira. Cyakubwiye utanga kwiminota. Ari muri kuhamagara. Umva. Ye gupininga nimero y'umusaza hari aba yamushyiriraho Theo. Ngo nta ribirye kabisa narumvise cyagiye numva nta ribirye. Nta ribirye ni muzima. Cyagupininga nimero ni 4. Urayishyiraho ukuyeho 0. Kuko nyambo bavuga ngo hano ngo kuri TikTok ngo ni 0 ngo yigiyeho niba ngo TikTok bigenza gute? Okay. Jackie. Nakumva mwana.